Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Mata si nakliam kabar Antor News subaran mata ni serba Guwahati ban semua ban sengap ya kejingi pemikut apa yang kami keliabat Asam ya keba larai da si di arut menteri rembak ke dalamnya keliabat ke dalam Asam banyak pendek no ya si put kisam tiba-tiba wedang sa akan ni ka ken tiba mata iya apa dengan cing pemik put dengan menteri abad Asam iya mata ni apa dia muslak bajur ke jinglang kadangnya bat haji sa ka meeting tak si belabu melong mena si baje hande rat no sak sawi je na kadau wa menteri dong ba udang dan sedali hane bat napo dali udang wan da helikopter banihar apa Guwahati mantan sau baje bat ya ka jinglang ta pan labu san baje banlong bat sisu lagi bungut ki kendun menteri na ka sarkar Meghalaya bat na ka sarkar Asam ki badan haka setri jam ka regional committee ki baya pembek put ki iru ki officer kumjuk na bola ki ahli celah ki lawan ban ya sementa handrai nani kejaka bangin nek sati kejaka ban plong meeting kadang cengai ku bahasa ar kilometer ai nama kadar kejing parking buat syai no bandung tat adu pendadap kini kejing hilang dem tangi nyap hai kendiat how di buat ni kejing pembek put dalam Meghalaya Asam pula sakut dari pau senam ni ha kejing wan don yang sarkar MDA buat pemerintah MDA itu kelas kia yang ni kejing pembek put sijo apa yang kejing yang pembek put apa kejing yang keren kejing yang pembek om laklan kintan baik katu ni kejing jah pak kejing mong sui jumut kejing tun bat apa yang ki jaka ki bahap jong dalam Meghalaya Asam kum ha block 1 block 2 bat ini ka piling kata langpi kum ju ha kini kilan kena parah ndai kum nginyo mentapat ya usah apa dengan ki artli satu kenyak baik ni kandang dan so kejing ya am laklan kalian pak ki sadar kejing persak jing bom mohon handrai kesobat kejing start jang sarkar benda yang mudah bukan tentang ya pai kendiat ya kan ni kejing pembek kejing keren jong sarkar bat ni saudara ika report hadir. Đâu